Indopui pahnihna thlak danglamtu Operation Barbarossa. Indopui pahnihna thlak danglamtu tia anlo soithin Operation Barbarossa hi June ni somni pahnih sangkhat zakwa somli pakhat atanga December ninga sangkhat zakwa somli pakhat inkara Germany Soviet Union anrun na kha ani Operation Barbarossa kan soidon chuan malamathil thleng kan soi masak nge ngai a oma abul thuma tangin i han chuidon te ang Khovela hian indona voisang tam tak lo thleng to thina ma se khovel ram zong zong deuh tho khoiboi khopa indona huam zau chu tum hni chia ala thlenga tum thumna chu thleng to lo sham se ti hi mitin du thu samani chung Indopui voi hni te ngong rap thlak zia chu soisen po ani lova mishing nun na vai bel chetel suatin bungrua vai bel chetam man ati chia a sumle pai luangral chu chut thiam phak ba ka tam ani Indopui pakhat na chu November ni som pakhat sangkha zakwa somthum pakwa a Treaty of Versailles mangin mor bok ania he treaty fairlem lo tak hian ram then khat chu thinrim eng phiarin a in sho saktira silai puak to lo ma se inrem na tluan tling zong ani hau lo mai Indopui pakhat na ai rap thlak zok Indopui pahnihna hring thamlek inrem na alo ni reng maya amma aya ral thuam thazok ne na lo let le turin chu Indopui pakhat na chu an top san ria Treaty of Versailles salung oi lo ram tele lung oi te po chuan ral thuam thazok an cherngal sau ani ti chuan Indopui pakhat na fel lo taka chut cha ani atanga kumsom hni pakhat aliam nu September ni khat sangkhat zakwa somthum pakwa chuan Indopui pahnihna mizo tlangwal te meu po foreign thleng ral do an fe chhuana German ral run hla kan lo nei pha hial na kha a intran ta ani Indopui pakhat na a chan cheve tak German chu ral thuam thaber ber nen ron chetanin September ni khata Poland ram rai nuam le thamun chu arun ta ani kha Poland arun ma hian akong dal theilian ber Soviet Union chu fing takin non aggression pact alo sign pui then to a thoveng takin adu na lai chu hne chu tumin aral thuam chu achol tir ta reng lo maya khovel ram chang kang le colony nei ram te chuan thian tur zongin German laka Indo an puang ve ngal boka ram chak lo zok te po in sahim na zongin tu lama nge kan tran ve don ti in ro pui an lo rel ve chu boka khovel chu thuang ni in a in chen ta phuk mai ani hei hi khovel ani miawa mi then khatten an sum le pai mai ni lo an nun na hial midang tan an hlana then khat ve thung chuan an tang maha in mi ram sum le pai ro lu le nun na lu tak po an chu sak she lo heti lai hian ram chak lo zok te chu bungru angle kan nia a optu ram chak zok te tui khur lu nin zalen na chu vanara ang ani bok ti chuan le German nen non aggression pact lo sign ma se Soviet Union chu athumai mai bi khaulo indu tho takin khothang lamram thale it omnia asia chu apum bilve mi boka German mit timim khopin ram ala chakta Hitler rin hlel na le huan na khat tan chuan en liam mai chi ani talo amma loka in remna thuthlung non aggression pact kha chuan tin ther tia poin akam eilo alai pui dot te chu Soviet Union lam hoya herrem ngal rum adu ta hiala ama ero chu Yugoslavia le Greece an rona wangin chuta in sorbing ri chu tul sia an tum ang ema ma chuan an ron thai talawani Soviet Union ram hausa chuan Hitler chil atipota tukzal adu na chu engma in adang zo to lo ani bera kumsang khat zakwa somli pakhat ber kher hian Russia thlasik torhlel om chu kumdang a in lo thleng ma don ma se kase titlat mi Hitler chuan Soviet Union do chu thul atum baulo Hitler le asipai hau tu Walter von Brokitz chuan thlathum chung le ka Soviet
ne thei anin ringa ti chuan operation dang dai le lar tak Operation Barbarossa chu June ni somni pahnih sangkha zakua somli pakhata tran alo ni ta ani ti chuan German sipai chu thuang thuma in thenin Black Sea atanga Finland kilometer sang ni zakua tuamin Soviet Union chu arun ta thuta Stalin chuan Hitler chu ringhel deuh ma se chuti em ma a arun lo wangin an in buat saina a thalo hle a sipai te chu da ve teuh ma se manrua le skila an in thlau lutuka atir te atangin an tol hun ngalani he Operation Barbarossa a Soviet Union Red Army tor thailo ber chu German thlona Luftwaffe ho a hun lai fighter tra Me-109 le Stuka dive bomber te lai pui lian dora te kha ania dora lai pui hi rel konga kalchi lai pui lian silai siam to ming thang krupt ho siam ania sipai battalion khatin an enkola amu pakhat kha quintal somli velani chumi manga Red Army ho an han chu kha an tuar lo em ani chutianga German Red Army ho an tola anin pe hum ta ka chuan German general ho te po in makantia ni puilaya Soviet do chu zo man anin ring hialani Christmas present a Moscow ne po Field Marshal Eastern Front ho tu Hermann Göring po in Hitler hna atia mani an rom mandam phei chuan olsam taka an hne don awangin German sipai chu thon kira in dona mualdanga thon dar lea industry ti lente an rot mana ma se kan she chhozelang German hian Soviet ho tactic an shiat lo mai ba ka sipai division za thum chuang an la nei ti an shemia lawani October ni sangkha zakwa somli pakhata chuan Soviet khopui poimo ber Moscow do pui Operation Typhoon chu Hitleran apon chun zom ngala ti chuan German chuan an ma chhop chu classic ma a hlen tumin Moscow te Leningrad te chu an hualta a German sipai matong chuan Moscow hi kilometer somruk chawin an la thleng lowa Kremlin in chung chip te po an mu phawek to ani German sipai te hi Soviet ram chunga an lut thui to em supply kong athuin a harsa a le lama Russian partisans hoin rail kong te anti chena sa in supply convoy an lambun na sa a an tuar ve hle to a nima sela German chu zoi nan kal zela an tum ang lawin thil alo thleng ta ani Russia a chuan thlasika ro asur thina Europe mundang aya thlasik anat zok na chan po ro asur thin wang hi ani chu wangin German tanks le lai puite chu chethairam po anom to lo an engine anung thai to lova supply an mu tha thai to boxi lo thlo na manga supply la Soviet Air Force lamin an dang chat ti bok nen an tal boy chhota a chuta le Soviet Union sipai general mingthang Zhukova chuan sipai division thlak Siberia lama thlasik in do zir zo to division za aron chhuwa tamaya sakhi patwai thlunphel angzar zaran nia German ho chu an du na lai sutlangin hualbe antum ve thunga Soviet tanks T-37 vurvela chetla tura an duan mangchuan an nor tom ta tok toka German chu tollo thai ani talo Moscow hualna atang chuan an tol chuak ta a hei hi Indopui pahnihna German ta na thil thleng poiber ani ta ni kilometer za somnga a hla a an nor let le theita a Hitler a thinrim chuan Field Marshal Walter von Brokitz abana a aya ama chu a inda ta zoka Indochan tirlama German sipai kota Soviet Red Army te inpek na satlu tokna wangte chutianga inpe te po German sipai te na anlo tha chimi deuh thoze la wangte le an mi puite chunga hlei an len na satlu tok awangin Soviet Red Army ron in tuai thar le te hian inpek a in thi chil lam an ron war chhota a chu chuan indona muala man ral thuam nei thalo zok ni ma se ne na a chantir thina ni Hitler hi mi huai sen ania Operation Barbarossa lo chamnu hian a beidong mai lawa nipui thota beipui a thlak le ta thawa
Case Blow 1942 le Operation Citadel 1943 te mangin an nur le a ma se Soviet lam hi sipai le ral thuam lama an lo in buat sai na sato a an ron thleng la tak tak thai to lo ani ati ratangin Soviet General Ho Khan an ral thuam in thlau dan shia in pu cha nan te German supply kong thoilu tukin ati buai dan tur te hisapin an lo tol zela hemi nulama hi chuan Red Army ho hi a tuwa tangve thungin sangkha zakwa somli panga a Berlin po an lata hialani Indopui pahnihna a zo hnuwa Nuremberg trial German general te chuan Indopui pahnihna an chakdon lo ni ti an pomna chu Allies hoin Normandy an lo kai khanilovin Moscow an che chia na khani ti in an soilomani he operation a German ho an chaklo chan bernia lang chu thil an chhut sol na sal tuk kha ani ber ome Soviet Union ho sipai nei za te an ral thom nei thale that lo te an she chiang tok lowatin an ne hun chung tura ruam man na an lo siam kha thlakhat le a chan ve potling lo ani a chu ram lian le chaktak mai Soviet Union ne na tura ruam man nan chon a toilu tok deuh lua boka chu chuanin an tha ati thuma tin classic laia indo tektik kha an lo la zir chiang tok lo bok ne na lang duam hi chan na ni